Kardom, Pini Adababirta Longpen, Nilisami Raniti Mumpi, Tangte Pini Adababirta Arjuita. Assam University Dipu Campus along Kachari Bom Arisue Jangatum, GT Nipai Inkora Pliani, Ada Por Pai Gracia Por Pen, Ingdeng Krehini, Varsity Week Amen Pen, Dipurong Sopialo, Cultural Rally Kapiman Ponabirta, Nangle. Assam University Dipu Campus Students Union Atumpen Patra Piponsi, Ingdeng Krehini, Varsity Week Kapachatangja Panpura, AUSD Sialong, Charlie Bom, Arisue Jangatum, Metangake, Apindeng Ching Tangsi, Dipu Rusem Sonsing Ingti Chikimo, Amil Biria Longpen Pangcheng Ponsi, Dipu Ahiti Arjon Armukachajengasai Padupon. Labangso a cultural rally along Assam University Dipu Campus along Than Bangatup Lapen AUSDC along Political Science Department, History Department, Anthropology, Life Science Pen Chenglok Department Kepen Bang Parohini Sosiatum Chingrumsi Labangso Asai Deng Ponopose Assam University Dipu Campus Students Union Amepu Sarha Bekro Lapen Kong Chunbang Samson Ingtiatum Pen Pachinipo. So my mate Varsity Week Krehini Assam University Dipu Campus Varsity Week along to na kamri so ready lo na kamri pali tum meeting sam perfect si aprang si pini nitum na bang so my ke deng bang ke dak Assam University Dipu Campus dak Charlie university student tum doan te ape man tum dak bang ke kapre ka khai tum se topic si tum pini bang ke bang so Varsity Week along so cultural rally made competition made deng kondo si ladak itu department gap tu kado kawe na pete teaching staff kum kado kawe kita mendo si dak abang kan tu department gap ten itu betong bang haro ini suse almudo ini rally lo na itu si itu tumlah Varsity cultural rally ki di kono bang ke mane dak culture mithanga bending sumpo na high sami tum cha upgrade ko na cha upgrade ko nei logachari log tame tum mithanga bending mithanga thai mithanga lameki te mithanga ati thang na high tame chiting nei rane ko lam pen so amuto and consul tum ta Varsity legalong culture rally ban tum amai deng ko la kon di tum dalang tum culture rally nong ko so kan di tum organize culture rally aben lalu tuh kita department mana sih ini nanti? Ini English department do, Hindi department do, Commerce department, Life Science department, Political Science, Anthropology department, and History, Geography department. Tapuan lo itu. Dhansiri rong sopipen kilometer krepli an kehelo Kasiram BOP angkang di Dhansi arong adung malom Nagaland asor Karbiang long le nang kaparlo non anta kang ton tialang perang kepen kat news asa hemalong biota nang pale. Assam government lapen Meghalaya government atumang bong give and take policy lampen West Karbiang long Meghalaya kedai along le kepek jia puthak Karbiang long aratum dode sang sepen katesong. Anchota kali Nagaland asor Karbiang long along le nang kaparlo non anta ing ton tela. Lasila so putha Karbiang long Autonomous Council lapen Assam government atom prabjin pen lang tari dang pen sai kedeng si kemeji pusi Nagaland aduya hoi kido Karbiang long arat atom pen ningje. Nan malam sopra phan birta mung ington eksena. The Assam State Rural Livelihood Mission is organizing Assam Yarodia Mela for the year 2022 at Difu Club from 28 September to 1st October, where you can also win exciting SHG products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Also, enjoy and be part of the Puja cultural program along with food and much more exciting and thrilling event from 10 a.m. to 6 p.m. Anyone fascinated to perform in the event like singing and dancing, do contact the below given number. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Dihinamo phit puthot birta lo wang thuik lo. KSYC Hauraghat Regional Council hin pen patra pipongsi Ketengsi KSYC Football Club dong mukak Habiram rongphar pathuak lamalong angdung kitika pathu mesen pen kapachun pona birta nangle. Angdung kitika pathu ponalong owaiting tour FC lapen KSYC aterana tumangbong kapathu along owaiting tour aterana tum kapathu ke thek mujorajok ball pum thom thapsi angdung kitika pathu chipahai ponlo. Highest score anong a owaiting tour ateran pen Binson rong PC chipalong don. Best player KSYC ateran pen Sarmon Taro, best goalkeeper KSYC ateran pen Gordon Hanse atum hanlong. Angdung kitika paman ponalong manpeng aluhi aman pen Assam Gaurav Award kelong abang phu Khorsing terang PWD engineer Bodon Tiso Ratsai Klembang Robi Singh Ronghang Anupam Tokbi KSYC Hauraghat Regional Council Mepu Long Sodar Ingleng Lapen Edison Tobiatum Chetongdun tu akemang ke lahelo ini tum obe kimia fansi kapano laso kapanong ke nilitum la anti drugs ta isilo la obe kimia tum han ko sonsi la so hormu bang kapatte neima la pen la so football pathu pen ko sonsi nilitum achit chover a contribution pen athak anapale don thegima la so nitum akemang do KSYC pen ke nilitum la dak Hauraghat bang ke nitum first lo nitum aprang di fulong ta la sonbi nitum di fulong tabi lage hala gop college a student tum han hala dak stame la araki ki cho so martum do niletum hala hostel long stame nitum kaita visit dam long la son silong dia araki ki cho so mar hala dak ong manak la sin niletum kama thapon hala dak pense kama thapon lo mane asap o niletum la so khela sport na thun nitum baching thur pon lo plande obe kimi tum asap o araki ki cho bang ing tonji mane pula so ka kemang ta do la pen athak ko sonsi alangtum kili dunima la so akemang ta do nilitum se halat dak tame penaan gop kolesa somartum athak an kaching thur pondolo nilitum si tame hala central committee long AGS do Bikram Kro alang list tame hala dak alang li ge initiative hada dak en maya banglo alang li nangchera bun pen alang li mata hala dak ko anlo ne la hoi hala osomartum han hada convince sport na thu paching thur la pen hala dak nilitum mata hala so khela long involved si nilitum mase ada wang hala dak si practice pen nilitum isia team je bonai lo KSYC team hala dak nili aprang central committee long sport secretary do bomhut kasa stadium long setame nilitum hala dak club league lo di club league hala dak aningkan wang tabi hala so long setame nilitum a group an chepadun lo nilitum first year pen la pen nilitum la sona hut along setame nilitum khela jonun pen youth tum han penang an nilitum athak rungpon han bor ilo la pen penang an tum ke pinilot nitum long regular nang pathu dun weratum kisuman tum bang ke bitelen long lo kisuman me pipine chokomara awar sai hedi penang an ke long nun lo Hauraghat regional tum pusita me interested la non Hauraghat regional long sport secretary bang alang li kamatha mane sport alang bang aning dok pikpu nang ke joinon ban alang sport secretary long lo la alang li si la paan initiative and pen la nilitum Hauraghat a president secretary to men ching sai si la so bang nang bilo la pen niliphan nang than lo hala so hut nang than pen nilita alang litum alam press pen pan chirabon lo nilitum la si nilitum nahok ta damde la pen tum avesele pen setame nilituma masi sponsor setame nahok ta ridam de pen nilituma masi la swa khela pining ke cheng pen ko nilitum abisi paching thor ponang ko se nilituma masi cheng pon lo nili aprang la dak khela opening cheng asame nili masi chewang lo nili masi opening de kang lo la so opening det pen hala so hot media theng no nili hala so tame nili lamchak chibi de kang je nilitum epong ki bidam loplonte nilitum ningkan ke thom pardungron nilitum biponji lapen aphelo bangke ladak biji pu labangke nili pu dam thip thek labage Hauraghat president secretary do alang litum ben nitum chingwai ching saipo alang litum ben si ko sonma ko nasiki bisi ke mejima hala bang nilitum alang litum ben chingwai po lapen ladak nilitum ningkan ke thom laso target bang do pinia daba birta bangke lapansi kangton iklang